ما هي تمحيص من الله سبحانه وتعالى ليميز منا الخبيث من الطيب، الذي يصبر ويحتسب، والذي يتضور ويبكي وإن كان البكاء للحزن مباح. كل هذا يجب أن لا يمنعنا يا عباد الله من أن نتعرض لنفحات ربنا، إذ يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله نفحات فتعرضوا لنفحات ربكم. ها هي رياح الخير تهب من جديد، وها هو شهر العتق من النيران على الأبواب، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يستعدون لاستقباله 6 أشهر قبل قدومه، وكانوا إذا انقضى يدعون ربهم 6 أشهر الأخرى أن يقبل منهم هذا الصيام وهذا القيام. فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فها هو شعبان، الشهر الذي هو قبل رمضان، شهر عظيم، شهر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أن ليلة النصف منه تعرض أعمال العباد على الله، فيغفر الله لكل من تاب وندم وعاد وشمر وبكى وحزن على ما فرط في جنب الله، وتقدر فيه المقادير. لكن الحذر من الوقوع في بعض الأخطار البدعية، ظنا من بعضنا أن هذه الليلة المباركة، نعم، أنها ليلة مقدسة بعبادة خاصة أو بقيام خاص أو بتهجد خاص. فاعلم أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت الفاضلة أنه ما ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة النصف من شعبان أو أنه خصها بعبادة، ولا عن الصحابة الكرام البررة من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم، بل ولا من التابعين ولا من تابع التابعين. ما علمنا بهذا أبدا، إنما هي اجتهادات أدت بأصحابها إلى البدعة عن علم أو عن غير علم، ولكن ما ثبت في النصوص أنها ليلة النصف تقدر فيها المقادير وأنها لمكانة عند الله، ولكن لم يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بصيام ولا بقيام ولا بصدقة ولا بأي شيء خاص بها. هذا لا يمنع أنك تصلي وأنك تصوم فيها وأنك تتصدق فيها، لكن ليس لخصوصيتها حتى تخرج من باب الابتداع. هذا هو المطلوب منا. وأما شعبان المبشر، شعبان الذي قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، إلا أنه كان يكثر من صيام شعبان. هذا الشهر العظيم يا إخوتاه وقع الكثير منا في نسيانه والانشغال بالشهر الذي سبقه ألا وهو رجب. كذلكم رجب هو أحد الأشهر الحرم ال4، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 متتالية، ورجب مضر وهو في سرة السنة أو في وسط السنة، لكن بما أنه شهر حرام البعض منا يظن أنه يخص فيه بعبادة وبصيام خاص وبقيام خاص نظرا لأنه رجب. لا، نحن ما سمعنا وما علمنا وما قرأنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم إلا أنه قال: خير الصيام صيام داود وخير القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله بعد الفريضة صيام في شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم
هو أول شهر للسنة، هو الذي يأتي بعد ذي الحجة الشهر الثاني عشر، تحل السنة بمحرم. قال صلى الله عليه وسلم وفيه نص صحيح: خير الصيام، أفضل الصيام، أحب الصيام إلى الله بعد الفريضة صيام في شهر الله المحرم. لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم لا ذي القعدة ولا ذي الحجة إلا بعرفة، بيوم عرفة، ولم يخص رجب لا بصيام ولا بقيام، إلا أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يكثر من صيام شعبان. فهذا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني أراك تصوم من شعبان ما لا تصومه من الشهور الأخرى. فقال: يا أسامة، ذلك شهر غفل الناس عنه، ذلك شهر غفل الناس عنه، فهو شهر عظيم، شهر تقدر فيه المقادير، وشهر ترفع فيه أعمال العباد السنوية إلى رب البرية. وأحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم. وهذا جاء حتى في صيامه صلى الله عليه وسلم في الاثنين والخميس، قال: هذين أو هذان يومان من الأسبوع تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن تعرض أعمالي على ربي وأنا صائم. هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إخوتاه، فهذا شعبان نستعد فيه لرمضان لنستقبل رحمات الواحد الديان، فلنصم منه ما استطعنا، يوما، يومين، أسبوعا، أسبوعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم جل شعبان، إلا أنه نهى على أن يربط بين شعبان ورمضان بصيام، نهانا على أن نقرن شعبان برمضان ولو بيوم واحد، إلا إن كان صوم رجل يصوم صوما فليصومه. يعني إذا كان الإنسان متعود ومتمسك بهذه السنة لصيام. أسامة، le mois de Chaban, c'est un mois que beaucoup de gens l'oublient. C'est un mois que beaucoup de gens, pour ne pas dire le négliger, l'oublient, ne lui prêtent pas attention. C'est le mois où toutes les œuvres des créateurs exposées à Allah. Et j'aime que mes œuvres soient exposées à mon Créateur. Et moi, en temps de jeûne, aussi, alayhi salatu wassalam, il nous a apporté le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne le lundi et le jeudi. Donc, frères et sœurs, nous devons essayer d'en profiter de ce moment et de se préparer à ce mois sacré que Ramadan, et essayer d'imiter le prophète alayhi sallam qui nous a dit que celui qui jeûne un jour, fi sabilillah, Allah éloigne son visage de l'enfer 70 années. Donc c'est une occasion annuelle, ne le laissez pas passer. Jeûner un jour, une semaine, 2 semaines, on peut juste séparer Ramadan de Sha'ban avec un jour. Et cela ramène que celui qui veut jeûner le mois tout entier, moins de jours il le peut. Seulement il y a un récit qui dit: ne jeûnez pas après les 15. Et ceci, les ulama, ils ont dit, c'est peut-être pour ne pas être trop fatigué pour l'accueil des mois de Ramadan. ألا وصلوا وسلموا على النعمة المهداة والرحمة المسداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمر ربنا في حكم التنزيل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد نور شمس العرفان ومهبة أسرار القرآن، وارض اللهم عن الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين زوجات نبينا الصادق الأمين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة، وعن جميع الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلم بفضلك الحق والدين، وتب يا إلهي على التائبين، واغفر اللهم ذنوب المذنبين، واقض الدين على المدينين، واصلح اللهم أمر المسلمين. اللهم وحد صفنا وتولى أمرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا واحسن خلاصنا، وألف على الإيمان قلوبنا، واهدينا سبل السلام. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم
العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا ظالما إلا قسمته برحمتك يا رب العالمين. اللهم هون على إخواننا وأخواتنا وعائلاتنا في تركيا وفي سوريا يا رب العالمين. اللهم ضم جراحهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم أنزل عليهم صبرا جميلا برحمتك يا رب العالمين. إخواني, je n'ai pas consulté l'association. Moi, j'aurais bien aimé qu'aujourd'hui aussi, si on peut ramasser un peu, le vice-président est devant la porte, qu'est-ce que vous en pensez? Si on peut inciter les gens à ramasser encore un peu pour ce sujet-là, sinon, essayez de ramasser pour votre mosquée. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait, c'est bon? Certes, on a ramassé 24 000, ولكن والله c'est pas assez. Vous êtes remerciés. Allah vous récompense. ولكن والله يا إخواني, nous, on va que Allah nous donne longue vie à atteindre Ramadan. Comment on va le passer? Avec nos enfants, avec nos femmes, sur nos tables, dans nos mosquées, derrière nos imams, dans les conférences, en rupture de jeûne avec nos familles. Comment ils vont faire ces gens-là? Moi je dirais, la Turquie c'est un pays fort, et c'est un gouvernement fort. Il se reconstruit, Inch'Allah. Ce qui m'attriste, que je peux dire qu'il risque que le nord de la Syrie ne sera jamais reconstruit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Des gens, ils vont finir leur vie dans des tentes. Ils vont finir leur vie abandonnés. Ya Ikhwani, venez en aide à vos frères. Donc ça c'est la première. La deuxième, parce que je vois beaucoup de monde autour de 2 portes, 3 portes, je veux vous demander, très sincèrement, et d'un frère à ses frères, et d'un frère à ses sœurs, ne donnez plus d'argent à quiconque que vous rencontrez, sauf s'il a le badge de l'association ou il a le gilet de l'association. Il y a eu de l'abus. Vous ne le savez pas, vous n'êtes pas perdant, vous avez donné votre argent, ce n'est pas un problème. Voilà qu'il y a des gens qui viennent de partout. Et nous, on dit aujourd'hui, non, ça suffit. C'est triste à dire. Je ne dois pas vous dire ça, parce que vous allez dire, tu t'opposes à l'aumône, donne ton aumône à quiconque tu veux. Lakin, soit pas sur le compte de la mosquée, et ce ne sera pas sur le compte de l'association. Donc l'association a décidé de fournir du gilet spécifique pour les gens qui travaillent dans la mosquée. Et aussi de base, je ne sais pas s'ils les ont préparés aujourd'hui, ou à partir de celui qui a cette gilet. Le gilet et le rose, ce n'est pas un problème. Uniquement pour fermer la porte aux malsains. C'est tout ce que je vous demande. On va essayer de faire encore une récolte aujourd'hui pour nos frères et sœurs et que Allah Jalla wa Ala fait qu'elle soit dans la balance de nos bonnes actions. Yawm al-Qiyamah. Nabi alayhi salatu wassalam, il dit Man nafasa an mu'minin kurba, qui soulage une difficulté d'un croyant dans ce bas monde, Allah soulagera ses difficultés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc Allah ibarak fikum, après salat, vous allez voir, c'est lui qui est à l'intérieur de la mosquée, il peut me ramener ici, voilà qu'il vite parce qu'il y a une deuxième Jumu'ah, et c'est lui qui est à l'extérieur, ils vont ramasser les frères avec le gilet rose et aussi les cartes bleues dehors et en haut, et on va essayer de continuer, Inch'Allah, et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous. Ibad Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun udhkuru Allah yadhkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum. Et je dis la même chose, ne donnez pas d'argent à celui qui n'a pas les gilets, même s'il s'agit de mon propre enfant. Et j'irai plus loin, même s'il s'agit de membres de l'association. S'il n'a pas cette unie-là, ne donnez pas l'argent. Donnez l'argent à ceux qui étaient crédibilisés par l'association. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun udhkuru Allah yadhkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum was'alu Allah min fadli na'imihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.